Ljeto nije samo vrijeme godišnjih odmora i uživanja na plaži, nego i brojnih općinskih i gradskih fešti. Evo što Labinjani kažu o tome koja im je omiljena. Petrova i to je to. Sve su fešte, meni samo neka fešta. Meni su sve fešte drage, bez obzira koja je, samo neka fešta. Petrova. Mi smo tek prvi dan tu, ne poznamo uopće Labin. A šta mislite o Petrovi? A gore ne hodi. Najlepša bi bila ova Labinska valjda. Šta mislite na Petrovu? Na Petrovo, ona je naša od njega. Znači vi ste ovako za tradicionalne fešte sa... Neki put krenem tamo, ma na rijetko. Petrova uvijek bude dobro organizirana. Malo se i naradimo vezano za naš proizvod, maslinovo ulje, galerija maslinovog ulja. Imamo dobro organiziran pogled u Starom gradu, imamo dobre muzičare. Tako da po meni se čini da je ipak Petrova jedna od najboljih fešta na Labinštini. Šta vam se najviše sviđa na Petrovi? Pa sve, evo, ne znam, usrećuje puno i djecu tih stvari, igrački i tako, unučad u stvari. Kažem vam, uvijek bi bilo unuci s njima, provedete noć, muž, djeca. Možete malo usporediti možda nekad i sad, kako je bilo nekad, kako je sad? Pa dobro, je bolje, da, sad ne znam da li je ova financija ili tako malo je, ne znam. Ono najteže kad idete, htjeli bi da idete, ali kad dođete onda ne možete ispuniti ono sve što bi htjeli, jer mislim ipak financija je Eto ta, kako se zove, svi naši gušti. A tu okolo te općine Labinštine i toho? Ma, to nije ništa. Sada tu je to ti Bortovča bude juril na Horti, tam bi šli trešete i pa bude na rendi, bude pogled fešta i danas pogled i svega. Lepa bi bila kao nekad na tragete polimora, sardeli na žaru i tako. A nemojte me da stavite na televiziju, mislim da budem negdje, mislim stvarno.